你还要真的要煮稀饭呢？真的要煮稀饭呢？去吃牛肉面。昨天吃，今天还要想吃呢，有可能这样。有的人想吃面面的人就是这样喜欢吃。对啊，这个杀物杀很快了，因为它是新鲜的面面的，市场的面面。Ini sore hari teman-teman ono rebung ya. Ini kemarin dikukus, jadi di Taiwan itu salad rebung. Nanti dimakan sama salad kayak gitu, rebung kukus. Terus ini ada mangga, pas matang nanti mau tak makan sama nyonya. Nyonya kesukaannya buah papaya ya, untuk melancarkan metabolisme. Nah, di sini ada ikan mado, teman-teman. Ini ikan favoritnya nyonya. Kulitnya itu tipis banget ya, jadi gorengnya harus hati-hati. Nah, di sini ono kuah sapi favorit anak-anak. Tinggal dipanasi ya. Ini sisaan kemarin masih ada. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayu, semangat. Nah, sore ini kita bertemu lagi. Video ini ya seperti ini terus-terusan ya teman-teman. Saya mengucapkan mohon maaf kalau misalkan video saya menimbulkan rasa bosan pada teman-teman semuanya. Karena pekerjaan saya yang memang kebanyakan itu ya, kalau sore itu masak teman-teman, kalau siang ya mengerjakan pekerjaan rumah, terus makan seperti itu. Nah, ini ceritanya ya anak-anak nanti mau pulangnya agak awal, jadi saya masak. Kerja sebagai seorang pembantu rumah tangga di Taiwan, atau kerja di sektor informal menjaga orang tua itu seperti ini teman-teman. Jadi itu pekerjaannya ya masak, ya beres-beres, ya selayaknya seperti pembantu rumah tangga pada umumnya. Setiap orang mempunyai jalur rezeki yang berbeda-beda. Ada orang yang khusus menjaga orang tua tidak perlu masak. Ada orang yang serabutan dan ada orang yang lebih fokus ke bersih-bersih sama fokus masak juga ada. Semuanya itu tergantung ke rezeki masing-masing seperti itu. Nah, nyonyamu kemana yuk? Sekarang nyonyaku lagi pijet teman-teman. Setelah pijet beliau mampir ke salon, setelah itu nanti pulang. Kalau cucu-cucunya pulang seperti itu. Nah, garamnya masukin sini ya teman-teman. Ini tepung teman-teman, ini bukan garam ya, tepung sweet potato powder. Ini dari rumah Mbak Sita zaman dahulu kala itu tak bawa pulang. Oh, darahnya muncur-muncur. Ini dari freezer ya. Dari kulkas. Nah, seperti ini. Tambahin jahe ya. Nah, sedot asap nyala. Oh. Tutup aja. Nah, kok rebung Taiwan tidak ada bulu-bulunya atau lugut-lugutnya, nggak ada teman-teman, nggak teli karena macamnya banyak banget ya. Ini tuh rebung rasanya manis, beda teman-teman, nggak yang rasa pahit itu enggak. Rebung di Taiwan itu jenisnya itu banyak banget ya, dari yang murah, yang agak mahal, yang mahal banget itu ada. Ini termasuk yang mahal teman-teman. Ini 600 gramnya itu 180 NT teman-teman. Kisaran Rp90.000 per 600 gram. Soalnya belum benar-benar musim ya. Nanti kalau benar-benar musim murah. Saya kulitin ya seperti ini. Padahal kemarin ngerebusnya itu airnya banyak misalnya, belum empuk. Dikukus ya, kemarin tak kukus. Nah, ini yang tua ini dibuang. Mereka itu pemilih banget soal makanan. Potong sesuai selera ya, kalau saya seperti ini. Nah, ini harus mendidih ya, saya matikan dulu, nanti kemblonyoan. Kita intip dulu ya, bismillah.
Nah, suara sedot asap ini seperti gemuruh ya, gemuruh angin. Yuk, sebenarnya kalau kamu masak itu cuci tangan nggak sih? Yuk, pegang sana, pegang sini, pegang situ. Sebenarnya itu cuci tangan, teman-teman. Sebenarnya seorang perempuan kalau masak itu pasti sering banget cuci tangan. Tapi kebetulan tidak divideokan seperti itulah. Bismillah. Dia mateng ya, ikan ini tuh susah gorengnya, gampang banget pecah. Nih, aku angkat aja. Brodol. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh ungkep daging sapi yang kemarin tinggal dipanaskan. Ini kesukaannya anak-anak, teman-teman. Kalau sudah ada ini tuh ayam tentrem, tinggal dimakan sama emi. Nah, di sini ada rebung salad ya. Ini dingin dari kulkas. Ini biasanya dimakan sama mayones. Nah, di sini ada iwak madui. Ini ikan itu kulitnya tipis, teman-teman. Seperti tipisnya sabare saya. Jadi gampang banget dia itu terluka dan menangis. Tapi ku terima. Nah, ini aku mau ngalupin emi ya. Jadi mumpung anak-anak belum pulang dialupi ya. Karena ngalupinnya lumayan lama, ada 3. Nah, pakai panci yang sama ya, serba bisa ini. Boleh kuah, boleh goreng, boleh tumis. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau orang sini tuh nggak usah ditambahi garam. Kalau saya suka tak tambahin garam biar gurih ya. Ini ya, anak-anak nggak suka mie yang blonyok. Mereka suka yang masih ada tekstur. Ini mie dari pasar, teman-teman. Mie basah itu, yang dimasukin freezer. Yang cumian namanya. Bismillah. Tambahin minyaknya sapi ya. Jadi supaya dia nggak lengket satu sama lain. Jadi biar rada oily. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Ini sapi itu. Nah, di atas ini kan ada minyak ya, teman-teman. Kita ambil minyaknya. Minyak sapi. Nah, seperti ini ya. Jadi walaupun anak-anak pulang, minyak itu tetap nggak lengket, berpisah. Thái Thái, Thái Thái 回来。你还要真的要煮稀饭呢？真的要煮稀饭呢？来，太太说叫杨奇龙回来。来，杨奇龙有没有回来？他说几点多再回来。他们马上回来啊！他们马上回来了，差不多了。5点15分都回来，15、20分都。太太有没有肚子饿？你可以吃牛肉面呢。想吃什么？来，这个是有什么？还有香什么？这个不好。来，我都撒面了，还有香到冬粉。你要够。昨天我撒3个，今天也撒3个，刚刚好。够。姐姐也没有回来。可以吃什么？牛肉面呢？现在哪里？在桌子上啊。哦，你这个熟了，太太。熟了。吃一吃，我们尝看看。哦，这个好吃哦哈。不吃。很大哈。哎。
它叫什么？芒果，对呀、它的名字是艾文，艾文，是太阳芒果。太阳芒果。如果问太太好像哦，看鼻子快掉，没有看到。这个不到一半了，还有。不啊，不要全部了，好像一半。他有没有回来？谁？像chịน้อง太太说刚才打电话给他，他说要，说真的不真的？洗饭很快用白饭这个对对，对呀、这一切用白饭放加那个对呀、这个，加鲍鱼，哎呀，加鸡蛋也可以，鸡蛋我蒸了还呀，比较香。对呀、去吃牛肉面，昨天吃，今天还要想吃呢，有可能这样。有的人想吃面面的人就是这样喜欢吃。对啊，这个杀我杀很快了，因为它是新鲜的面面对对，市场的面面。昨天他们想吃牛肉面，今天也说也想吃牛肉面。有说吗？有啊，昨天有讲。怎么样？为什么？哎呦，问问。也超生。哦，冰箱刚刚拿出来炒生也没有办法，冰箱给他买新的啊。这个业务刚刚拿出来而已，怎么样要炒生？怎么样，太太？这个好不好？孙子好不好？哦，好吃。一斤多少钱？100。180，160。哦，180送给太太160，比较便宜一点。要不要加辣椒酱比较好吃？辣椒酱酸菜的在外面卖是这样，比较好吃。Nah, di sini ono kangkung, teman-teman, sayuran. Bismillah. Tambahkan garam. Ý会不会太咸？不会，刚刚好吗？是不够咸？刚刚好。太太不喜欢咸的。我喜欢绿色的给好吃啊！绿色的给是比常常太太买那个我比他喜欢。绿色我感觉都比较好吃。Nah, ini kangkungnya sudah matang. Semua太太，好吃。圆圆的绿色那个还有，太太买最后那个还有。帅哥买哦，排队的村子的帅哥。我说小黄瓜。哦，圆圆的也跟他买，我全部跟他买啊。Oh, Anyun aku mau makan kangkung ya. 奶奶不要吃菜啊，这个算便宜。但是刚才我硬我丢掉，我丢它的根我丢很多了，比较不会那么老。昨天太老。太太不喜欢空心菜啊？喜欢啊。来，我帮忙呢。等一下纸巾啊。想看看有没有老。这个要不要加那个？麻辣卤啊。麻油内陆要不要？等一下。他们不喜欢啊。不少。太太喜欢，太太关太太ada. Nah, ini asparagus ya. Belinya tadi siang. Mau tak cobain. Apakah dia tua? Nyonya aku suka banget sayur ini. Meme soya naga牛肉面呢？汤要加热，太太。他喜欢热热的。Nah, ini percobaan asparagus ya. Tadi siang beli. Cai celik yuk ike. Nah, ini tak biarkan biar rada empuk ya.
Nah, ini sudah ya, saya angkat. Asparagus. Nah, ini sayur kesukaan Nyonya ya. Ini Taiwan punya asparagus. Seperti ini. 不要起来，这个芦笋是看看。我那个小小的还有小皮，他说如果第一天不会老掉，想看看会不会老掉。有没有老？老会不会？这个一定不会老的，这个。也对，吃哪一个也？这个应该会。但是我要给它削皮，老我丢掉。Jadi ya coba dah. Cek sisi. Nah ini belanjonane nyonyaku ya tadi pagi. Ono kacang panjang, ono godong bawang, sama asparagus juga. Cek pancik kan pala, sama godong bawang. Oh ha. Pala nak ike. Jadi mai pala jike. 2个啊，买2个而它已。给我选2个漂亮的，其他都不漂亮。哦，不漂亮，都软软的，不漂亮不拿。烂烂的。Suruh motong buah jambu, terus ada tomat cherry, sama ono papaya ya, 3 macam. Tomat cherry ini diperitili teman-teman. Setelah diperitili, nanti direndam pakai air garam sebentar. Cuci, rendam air garam biar bersih. Secukupnya aja. Sekali makan. Nah, tambahin garam. Ini jambu organik katanya. Nyonya aku beli di bakul organik tadi. Ini semua mateng banget. Oh, 这个是红丝芭乐，太太。太太要不要它的刺？也丢掉。对呀，有人吃啊。这个红色的，ternyata kok merah. Oh. Nah, seperti ini ya. Ono tomat sama jambu biji. Nah, yang habis potong langsung tak taruh depan ya. Soalnya mereka mau makan buah. Ini kesukaan Nyonya, beli kotrok kayak gini. Nanti setelah dipotong nggak boleh dicuci lagi ya. Kok jorok banget yuk sakarepmu. Karep nek mu ngelokno. Nggak tahu. Benjut nih. Nah, ini adalah papaya yang empuk banget. Ada orang yang katanya mau makan bijinya, saya enggak mau ya. Saya pernah makan tuh nggak enak, pahit. Ini
kates ini kenapa kok sebenjut ini ya, saya enggak tahu. Nah, seperti ini ya. Cuk cuk tai cuk cuk noa noa noa. 它是跌倒吗？哎呦，原来它这样。为什么tuh? Noa noa. Nah, Pak Pendeta mau makan bubur ya, bubur labu. Giginya Pak Pendeta tidak kuat. Kita potong sesuai selera. Nyonya aku suka banget makan bubur. Karena bubur itu kalau orang tua itu ibaratnya yang giginya tidak kuat itu makan bubur gampang ditelen. Memang ada orang yang suka makan bubur. Seperti mendiang kakek dulu. Potong sesuai selera ya. Kalau saya sengaja mau tak kecil-kecilin biar cepat matang. Nah, ini aku masukin kuah ayam. Nanti ayamnya tak preteli dulu. Masukkan labu. Biarkan empuk ya. Nah, ini paui. Paui itu yang brand dari Meksiko. Paui itu apa? Sel. Ini loh teman-teman, jenengnya abalon. Kok dimasukin sini ngele iki lah. Aduh. Wah, hati-hati ya. Jadi abalonnya di dalam masih ada sedikit seperti ini. Nah, potong sesuai keinginan, hasrat dan tujuan. Potong tipis-tipis aja. Ini abalon ini lumayan mahal. Bisa dimakan kayak gini ya. Jadi nanti terakhir baru dimasukin. Terus ini ikan ayamnya ya, tulangnya jangan dimasukin teman-teman. Nanti Pak Pendeta takut kena tulangnya. Keloloten kok. Oh, panasnya Masya Allah. Oh, panas. Nah, ini aku tambahin air ya, biar aman. Jadi bubur itu makanan sisa-sisa kayak gini teman-teman. Bisa dibuat bubur daripada dibuang. Panasnya tapi nyelomot tangan loh. Merah melok mangan, keselomot kok ngene rasane. Oh. Iya. Yes, ini. Yes, sip. Gampang banget. Biarkan medok dulu. Masukin. Tambahkan sedikit lada. Labunya biar sampai medok ya, nanti baru masuk. Tadi nyonyaku tuh telepon anaknya. Nyonya pengen makan bubur, apa anaknya mau pulang makan, jadi bubur abalon, yang pakai abalon kalengan yang dari Meksiko itu teman-teman. Sisaannya waktu kemarin adik-adiknya pulang itu. Terus anaknya katanya iya nanti pulang jam 7 lebih, jam 7 malam lebih. Jadi ini masak bubur ya. Nah ini berasnya mau tak masukin ya nasi lah. Jadi ini bubur pakai kaldu ayam. Seperti ini.
Tutup lagi. Oke, nabi kecil ya, hati-hati, jangan kemblonyoan. Ini mending saya matikan naik, nanti kita ituin lagi kalau anaknya pulang. Saya tutup. Yes. Sama lihai. Nah ini tidak kober ya. Aduh. Terus pulang anaknya, jadi ini kayak gini. 好吃吗哥？是还好，是好吃。这是鱼是不是？鸡肉那个鸡肉我剥一剥，鸡肉，还有鲍鱼还有一块。台中他们回来那个有开一个鲍鱼啊。台中他们回去了不是吗？回家了。他们有去吃鹅肉吗？他们回来都刚好是关。啊，你几多多几斤家？拢无一只。老菜啊。 在去哪里？哦，花还很漂亮。没有花不漂亮。不漂亮哦。哦。叶子都干干的。干的，没有水啊。不晓得。在去哪里？在里面，我想回来再买好了。还有。漂亮的。哦，harus seger. Beli bunga. 他不要送，对不对？ Kang Cek Dede tai bingko seseke故意而三次。故意。没有故意的啦，怎么会是故意？今天是15号，是1号，对对。明天是1号。明天是1号了，哦4月1号了，嗯。可以。这个一样的地方买了。芒果sama木瓜。木瓜。 Nah, ada pisang, papaya, apel, Cigo。这在还没有卖。对呀，你要在哪里买？在那个什么？加油，你去干嘛点无呢？拜拜。哦，好，我们去那个了。7-Eleven。那怎么聪明？今天穿一台牛仔的颜色，牛仔的鞋子。 好看吗？好看。Hanya membeli kresek sampah ya, sampah yang besar. Dai. 要是联络不到啊。是。那个600。哦。120可以吗？可以的。这个对。最大是120公升。100最大的。最大的。它就是我没有熬多的。 对了，姐姐以前卖这个了。Oh, bedanya seperti di AC sama nggak ada AC itu luar biasa ya. Pakai AC enak banget. 在里面好舒服的，冷气的舒服。哦。 说，10，要坐计程车啊？太热，我受不了。好，这个有没有人？有。喂，พี่สั่ง哦，好。哎呀，我正在，好，我正在中和啊哩，这咱好啦好，
啊，我了到我再跟你讲吼，好不？好，谢谢。手机啊，会晓收啊，尔我。啊，你甲我共款哎啦。呀，倒我倒哎哟，倒搁较参加咱网络，可能我买咯。即摆拢全吼安尼吼，开车。现在的用共弄死伊，进海了。啊，明明就一直讲，就这不能开车，伊嘛共款。